kaseng khasi kami ban rakhe jingdap sispa arsan snem ya kaseng hak khnai trik nai wing arhajar pesan kelap yang mau bena sanam haulum kentang lum sepat beneng hakba ki parakur parakha na keleng kilum khasi bajantia kelawan benya simenta hakan jingthong ya ki mau bena kajing le niam kelas dang hak permen step marulat kejela UCH Vijaya Sanggar ulapoi benya simenta hak porno phaisngi banlong kum ukongsan hak jingkren kejong ul ai kublei ya kejingla kaseng kasi ban pendep pensa yala kerit riti kidustur kitenrai hagan ngasngi la dan lang sembut menteri rangba kejela ba Preston Tensong menteri badi pej ketenat pene riti dustur ba Sanbor Sulai hagan ngasngi la dan lang ru udoloi kajawai usim ga hima melim upaim ainam manik sim bat kumjuru ki he sarkar. So in that way, it is my opportunity. After I come here as a governor after 14 months, every day, whenever I used to travel to Guwahati, all the times I think, when that day comes, when I come to this place and got an opportunity to visit this place. Ba kikat sing bothe, ba kikat kesengra, ba video ban pendana, syakmak kapal thei baro kawai.